baba it's very important to build a relationship nabantwana bethu sakhe environment evumela abantwana bethu to speak to us as abazali with anything about anything and everything so mayefika kumina ngicabanga ukuthi ngiyaphupha kanti ngifile izothusa abazalwana abaningi ucabanga ukuthi uyaphupha kanti sofile yes soshonile ngishonile baba hayibo angazi abanye bazothi ama angels cannot give life but that's what mina I'm telling into uhambo lwami yes what happened to me that angel ngawuza umoya ungena the only time I realized ukuthi it was not a dream when Jesus Christ came endumbeni yami ezongilanda baba wathi remember ngakuvusa ufile oh okay yo that's when ayingane introduce emsamizo kuhlupha ika wafika wangikhulula wafika wangitshela ukuthi yima wavala lapha wathi futhi I have come for you again oh angazini engayenza kangaka inkosini lolu thando lo khona umhlabelelo athi ngiyobonga ngani welcome once again kwiKota 2 Media igama lami ngumduduzi kwaKashabangu asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu sibonge kumusa nje silokho sihlangana sibingelele abangcwele kwizindawo zonke la kufinyelela khona imessage yeKota 2 Media mhlawumbe yaqala ukuhlana nale channel ngizothi ungasashintshi ungayindawo la ekhasikhuluma indaba ezimnandi ave zimnandi lezi indaba ezikhulunywa la indaba lezi ezithinta umuntu noNkulunkulu nje uNkulunkulu nomuntu wakhe omdala bese ngiqale nje nginibonge bazalwane kuningi enikwenzayo okuhle niya subscribe ukukhulisa umsebenzi siyanibonga kakhulu ngalokho siyabonga ngama comments enu ahleze emahle ayasikhuthaza awekho ama comments angijabulisa njengama comments akhuthazanayo siyabonga ngokulike siyabonga ngama channel members ukusupporta siyabonga nje kakhulu bazalwane enikwenzayo ngebonakale nje manje angifuna uqamba amanga ukhona osazonibonga ngelinye lamalanga andiyonibonga la noneliseka khona ngaleso sikhathi leso sekufike leso sikhathi siyabonga nje ngemikhuleko kuningi nje bazalwana ama support onke eniwenza inkosi ayinigcine nibusise ithi ke kungamoshi isikhathi siyaqhubeka la upart 2 ubuyile futhi uMamkhawula uma ngabe kuukuthi awubonanga upart 1 ukhona ave unamandla ubufakazi ezanabo nje ukuthi uqhamuka kuphi but ke siyaqhubeka nje namhlanje siyaphambili but before siqhubeke ake siphinde sikwamkele sikubingelele sibonga ukufika kwiKota 2 Media nawe usuyiphathi I'm sure manje futhi sewuzojwayeleke manje sekusekhaya sisakwamkele ngiyabingelela yeah ngiyabingelela babushabami amen bingelela babukele ekhaya egameni kaJesu Kristu again noma ngichazile nasekuqaleni yeah uMamkhawula lo mntana kaNkulunkulu osindisiwe yes ngiyakhonza ke baba iko ngakushanga ku episode yokuqala ngikhonza Wisdom Calls Ministries under umfundisi uBabuntuli lapha eKatlehong yes amen usindisiwe umntana kaNkulunkulu umesabayo futhi uNkulunkulu amen amen cha kuhle siyabonga ukwazi ukuthi sihleli nomntwana kaNkulunkulu osindisiwe amen ozophakamisa uJesu Kristu amen siyabonga kakhulu futhi nje size samosha isikhathi ithi ngidedele kwena alright baba nje ukuthi siyaphambili amen mina ngizobuza nje lapha nalapha ya kodwa kuphazamisa kakhulu njengala last time yeah you were also overwhelmed yeah alright baba khona la ngifuna uqala khona ikakhulu uma sibuka irate yabantwana abathwasayo right now izinga labantwana abathwasayo likhulu kakhulu yeah lethi lenkosi uSatan has come to kill to steal and to destroy uSathane indlela asebenza ngayo yes idinga ubuhlakani obuya kuNkulunkulu umuntu onobuhlakani bukaNkulunkulu ongakwazi ukumnqoba uSathane akaletha ububi ebantwini abuthi ba kodwa ufana nempisi embethe isikhumba semvu ukuvezela ubuhle kodwa mawuthi yavula ngale uthola ukuthi ububi yabo so now izinto okungazona iziphiwo ziletha njengeziphiwo ngifuna ukubuyela kancane emuva baba ekutheni as a child when I was growing up yes ngisamncane kakhulu I think around 6 years ngangumntwana ofragile kakhulu ngumntwana osabayo ngisho ngathi
abanye abantwana bedlala la emgaqweni ngaphandle mina ngangisaba ukuphuma uthi ngihlele endlini ene thina akufani abantwana bethu bakhulela ezindlini nawo thina abantwana bebodlalela ngaphandle mina nje umntwana mina uhamba uyodlala ngizofika ngihlala endlini uze bengixoxa abantu abadala beyixoxela utsotsa maye kantle thakatsa uya babhala kantle wena udutsile batho babaholo urata ditaba man ratla ngolla tsona and by that time into eyayenza ukuthi ngisabe it was because I felt as though I'm not alone I was hearing voices yes so abantu engiphila nabo nabantu abadala abangawezwa I was seeing things abantu abangaziboni and izinto engangizibona zazingithusa kakhulu yabo because even ebusuku I would dream ngigijinyisa abomama bezangoma bangigijimisa uthothi sengathi sengiyandiza ngihamba phezulu swele intaba la bezongibamba khona sengigijima ndawonye emoyeni bangibambe bangifake umnqwambo yawazi umnqwambo isikhumba lesembuzi bangifaka inyongo labo mama banginika ishoba iphupho njalo ngimncane less than 10 years uyayibona lento le so uma uvuka those dreams would feel so real in the way ukuthi mawuvuka ekseni ufila ezifu zobabona labo mama bakenza lento lena and as a child abazali bethu namaskhola zange ba build environment ukuthi sibe free with everything sikhululeke uyabona uyasaba ukukhuluma you don't even know ukuthi ukhuluma nobani uyabona so remember I said ku esiqephini sethu sokuqala ukuthi iminyango iqala ukuvuleka la si introduce abantwana bethu emsamo indaba iqala emsamo kahle because if I was never introduced emsamo lezo zinto bengeke ngizibone uyabona I was gonna grow up like a normal child uyabona ngizwa izinto ama voices engawazi ngazi izinto kungamelanga ngizazi uma like I would dream I would hear voices umuntu uzongitshela ukuthi okay into ezizoyenzeka awutheli ukuthi okay babushabanga uzofika agqoka ijini neshirt elinjengo uzofika after 3 days ephethe ibag black and after 3 days kuzoyenzeka kanjalo yabona so nabazali bebangana ukuthi something is happening ngalomntwana uyakubona lokho so why ngithi kubalekile ukuthi ngikusho lokho ngoba iqalena ngikusho ngoba it's very important to build a relationship nabantwana bethu sakhe environment evumela abantwana bethu to speak to us as abazali with anything about anything and everything so that umntwana mayihlangabezana nezinto azi ukuthi my mom is my shelter my father is there uyangilalela asingagcini ngokubathethisa nokubavukela ulaka but as build a relationship nabo because life is more spiritual than physical baba because mina if I had somebody that I would talk to mhlambe ngabe my journey had been different but ke akukho esendlula kukho uNkulunkulu angakuboni futhi angasihleleli angasinqobeli nakona yes so last time baba sigcine sikhuluma ngama altar yes ngifuna ukubala few altars bese ngithi singene edabeni lokuthi how do we break those altars but because udaba olude ngicabanga ukuthi ngizolibuyela ukuthi sichaze ukuthi ngizobriefa kancane but thoroughly ukuthi how do we break those altars because there are people already that I have taken through that journey of breaking altars and there's great testimonies uNkulunkulu yasebenza bayakhululeka abantwana bakhe that is why I left the number for people to contact me yes so now ngifuna ukubuyela ejourney yami baba because ngisaphisana ngobufakazi kuningi ke uNkulunkulu angithume kona baba kuningi uNkulunkulu angithume kona ngibuyele esiphuweni uNkulunkulu wangibizela sona yabona so ngiyasebenza ngomntana kaNkulunkulu osebenza endlini kaNkulunkulu yes so now ngifuna ukubuyela kujourney yami ekutheni remember I said ngathwasa kabili yes okokuqala uma sengithwasile sengisebenza kwakunalo lesikhalo sokuthi kodwa ngiyakhumbula ukuba sebukhoneni bakaNkulunkulu yabo so the other time back in the years ngiyisangoma I was going through desert spiritually kunalento baba abantu abazalwane abaningi abangakaze bay experience bakhona bay experience lokhona bangakaze bay experience engingayifiseli ngisho nanoma umuphi umzalwane kunalento engiyaziyo yokushiwa uNkulunkulu umuntu ufana umntana kaNkulunkulu ufana nefish okay umuntu futhi ufana nefish ifish wayikhipha phakathi kwamanzi ayiphile
ngisho umuntu oyisigebengu ngisho umuntu ombulali usaphila ubuNkulunkulu bukhona kuyena. The day uNkulunkulu esisubukhona bakhe, it's a feeling that I cannot explain. I think it's a feeling that feels like hell. I don't know. Yeah. There's a dry season that I experienced in my life. Yokufeel ukuthi uNkulunkulu ngishiyile. It's a very painful thing. Ish. And when God came to me, Baba, uNkulunkulu wafika ngokunye kwakuLosihlanu. I think it was 2006. Yes, 2006. uNkulunkulu wafika kumina 2006 after engilahlile ngenxa yokuthi ngangimshila uNkulunkulu. So mayefika kumina ngicabanga ukuthi ngiyaphupha kanti ngifile. Izothusa abazalwana abaningi. Ucabanga ukuthi uyaphupha kanti sofile? Yes. So shonile? Ngishonile ba. Hayibo. Angazi ukuthi ngishonile. How? Yes. So udaba lami lukanjena ke. uLosihlanu nganginomyeni ngaleso sikhathi asikashadi njalo. Nomyeni. Yes. So sinomntwana. Okay. Silale kahle ebusuku. Mangithi ngiyaphaphama baba. Ngiphaphama ngikwenye indawo engingayazi. Angazi noma ngizothi ihlane noma iyinde yandawo. Futhi ayilona izulu. Mangifika kule yandawo engifika kuyona. Yes. Ngibuka umzimba wami, ngibona umzimba wami nawo lapha phansi. Ngiyazibona ukuthi ngikhona kodwa angiziboni ukuthi ngingaphakathi kwani. Uyakubona? It's like I'm floating. So la kunomzimba wami khona into yangixaka. It was like idumbe ezibekiwe. Yes, because kwakhona abantu yabona ababekiwe la. I think we were about 6 or 7. Yes. So now ngalelo uLosihlanu njalo. There is this species ezikhulumayo. So mabakhuluma labantu angababoni. Yes. And nabakhuluma bathi naba abantu abashone eFosloras namhlanje. The number of people abashonile. So now kulabantu abashonile nje babelele lapha ngimile ngisabukela hayibo. Ngishonile noma kwenzakalani angiqondi. Uyabona? But ngiyazibona ukuthi ngisendaweni engingayazi. Uyabona? So na into eyenzakalayo baba kwafika ingelosi lapha ya. Kwafika ingelosi bathi it's an angel of life. Okay. Akusinto engifuna eBhayibhelini into eyenzeka ngayibona ngaleso sikhathi. Bese kwaba neangel of worship. And there was an angel of death. Hayibo. Yes. So lama angels lawa angel of life and angel of worship. Their clothes bagqoke in white garments. Zinamaphiko baba, they are huge. Yes. And then this angel of death igqoke izinto ezimnyama. Inamaphiko. But into engixakayo amaphiko akhona engathi yabona isenke uthayela obaziwe. Isenke. Mayikhala lithi ngathi kunamasenke nezinsabula la kulamaphiko wayo. Amaphiko wayo it's not just an ordinary feathers. But into ezilimazayo. Mawavula athi ayakhala. Amehlele ya angel abovu lobo obungekho normal ngiqala ukubona ubovu obu kasisotho buhubedi boli roto obufiphele. Yayithusa yabona. So now le angel ye life le okuthiwa angel of life nale angel ye worship. Yes. Angel le ye worship umsebenzi wayo ake ngisho kanje baba ezulwini mangabe kudunyiswa uNkulunkulu. All the angels that are given as assignment ayagoqa dumisa uNkulunkulu wherever they are. Because angel le ye worship it's not like you worship uNkulunkulu but it was monitoring isimo sokuthi makudunyiswa ezulwini whatever the motion that is taking place iyathula shush wonke umuntu akathule kudunyiswa uNkulunkulu ezulwini. So I could see from afar heaven but it was far. Mangibona ngangibonela kude. I was allowed to see isihlalo sobukhosi. Kodwa ngangisibonela kude how I don't know. But ngangisibona futhi ngisibonela kude. So now kwafika isikhathi sokudumisa makudunyiswa baba. Yes. Ithe makudunyiswa yavuka lento remember amesangoma ne? Yavuka lento leyana ukuthi ngiyayazi mina nami lento eyenziwayo. Ngiyazibona ukuthi la ngikhona. So nami makudunyiswa ngadunyiswa Father you are holy, you are worthy to be praised. Le angel yathi kimi shut up. Hey. Yathi kimi you are not worth worshiping the Lord. Ngathuka baba kwathi dudududu. Ngathuka. Ngathula.
mangithula nkosami already ngiyabona lento yenzakala lana Yes. kwathi maqeda ukudunyiswa iangel le ye angel of death ithutha labantu abahleli la before ithutha labantu kwaqala iangel of life baba yathatha omunye ubhuti la owayemudana nje kunami ubhuti wakhona enomzimba kodwa engekho mkhulu kakhulu shuthi iya command yakhuluma isidumbu salobhuti sasukuma masisukuma umzimba walobhuti angazi noma ngizothi isidumbu ngoba isidumbu phela sasishe emakhaya. I don't know what was happening lapha but umzimba walobhuti wasukuma immediately usukuma baba waba ne covering yenkazimulo yabona ubumhlophe ongathi umusi covering the body so lobhuti wayena dress elenga. I remember ngithi mina hawu abantu abana dress bayangena ezulwini abantu bangathi ngithi abantu bama dress bayangena ezulwini. That's what I said mangibona lobhuti esukuma yabona amadress wakhe lenga egcwele inkazimulo. The angel imphakamise njengezwi waphakama wafloata wahamba le wabhuti ethatha iangel of life iangel of death yafika yazothutha lobhuti ubeka ubhuti wesi7 yafika lobhuti le angel of life izothatha abantu thina esisele kwathi laba basele bazothatha ile angel. So nami ngiyabona ukuthi shooting sengizothatha ile angel ngicabanga ukuthi wonke umuntu obelele lapha bekezibona umoya wakhe ufloat ngoba mina ngangizibona ngokomoya ngangizizwa mina but ngingazibona ukuthi ngikuphi. This angel of life of death baba mayithatha labantu angibazi bayisaphi and ayibathathi bonke at the same time. Ithatha umuntu oyi1 ihambe ibuye izothatha omunye ihambe yathi I think bokusele about 2 yabantu those bodies they were without emotion. There was no movement. Yathi mayifika ithi izongithatha yathi le angel ye of life yathi stop. It was not the angel of life. There was a voice from heaven. Ivoice yakhona kwangathi ithanda eyathi stop yathi yabo and immediately I knew ukuthi ivoice kaNkulunkulu yebo yathi le voice mayithi stop kwamiwa like le angel azangize yobumnyama azangize ngithatha and then there was a voice eyathi ku-angel of life yathi mfake umoya phuphuthela umoya emakhaleni akhe and mangithi yabheka azangubona umzimba baba abanye bazothi ama-angels cannot give life but that's what mina I'm telling into uhambo lwami what happened to me. That angel ngawuza umoya ungena and that voice eyathi akufaka umoya it was the voice of Jesus Christ. The voice that said stop it was the voice of God. And the voice that eyathi akufaka umoya emakhaleni it was the voice of Jesus Christ. And Jesus Christ came and then he said to me go to the world and sin no more. Hamba uyofakaza ngami and sin no more. Amen. Yes. Mayesho kanjalo baba lo moya mawugcwala ngaphaphama. Mangiphaphama baba ngaphaphama ngilele ngibheke phezulu njengomuntu oshonile impela. Mangivuka ngangiqala ukubona into nje yayana baba ngangilele phezulu kweshide elimhlophe right? Nje empedeni. Right. Yes, empedeni wethu. Ngangijuluke ngendlela yokuthi ngathi mangiphakama kwasala kudwebeke umuntu ngomjuluko. It's an abnormal umjuluko ke lowo. Impela. Ngangimanzi ngijuluke baba ngijuluke lokho angazi ukuthi ngizokuchaza ngikuthini. Mangiphaphama babukhawule ngibuza ukuthi yini? Ngithi mina ngiyamtshela bengiphupha ngiphupheni ngaphuphani. Yabona? Wathi ke ma unenyongo nami uyokhipha inyongo yabo. So yangihlupha le nto because I thought ukuthi it's a dream. The only time I realized ukuthi it was not a dream when Jesus Christ came endumbeni yami ezongilanda baba. Wathi remember ngakuvusa ufeel. Okay. Yo. That's when I knew ukuthi I was dead. Okay. After years and years sengizala abantwana ngaze ngaqeda. And I said to you go and preach my gospel and azange ukwenze lokho. Sure. Because ngathi mangiphaphama lapha ngaphaphama ngayiqhubekela nesono. Wayikhohla lento le. Azange ikhohle ukuyikhohla but azange ngizothini ngayithatha njengephupho but elingikhathazayo impilo yami yonke. Ngifuna ukuthi baba uma uJesu Kristu esefikile empilweni yakho your life shall never be the same. Le nto uNkulunkulu wayenza empilweni yami wanginika the second chance in life. Ngiyengithi mina uyini umuntu ukuba uNkulunkulu amthande kangaka. Yo. Smart. Yabona. So uNkulunkulu baba wangenzela umusa ngabuyela enkosini. Yebo. Ngabuyela enkosini ngalahla zonke izinto
sengilahlile konke. I remember ukulahla kwami kwafika nje ukuthi nakhona ngize ngilahle ngase nginomntana wesibili. Manginomntana wesibili kwase lemimoya yathi kimi, excuse me, kunesikhwama okumele ngiyosilanda emfuleni iBhubhudu. Angikwazi nalowo mfula. Yabona, bangibonisa wona umfula okhona ungaphansi kwebridge, mawungena uhlika ebridgeini ungene bese kunomfula. Bangitshela nokuthi kuphi nendawo umfula wakhona. Yabona. So now indaba yami sekuseni ngasikhathi leso nginomntwana second born yami na 7 months. Mele manje why not 10, between 7 and 10 I cannot remember. Okay. So kumele ngihambe manje ngiyothatha isikhwama, ngiyasebenza already. And ngaleso sikhathi leso kwakuzongena amathwasa. Yabona. Makuzongena amathwasa bafika futhi abantu amathwasa wafika lawo bokumele azofika waqala wayenza lokho kumele kuyenze like ukugatsheka and all that umuntu mayezongena ukuthwasena. Yabona. So now ithe nafika bathi lamathwasa awezi ukuqala ku right baba. Bathi lamathwasa awezi ukuqala until uzuhamba uyothatha lesa sikhwama esithoyosilanda. Yabona. So ngakhathaza nkosami emfuleni ngiyolanda isikhwama phansi kwamanzi again. Okay fine baba ngahlala. So ngelinda ngase ngiyaphupha bavalile lavala ke ledlozi lavala umsebenzi lavala yonke into ukuthi ngiyolanda lesa sikhwama kwavala namathwasa nabantu bangasa consult. Ngelanga ngiyaphupha sengidecide ukuthi ngiyaya. Ngiphupha lo mntanami lo engithi wayena few months. Uhlele ulele ume phezulu kwe dustbin baba. Umbashile ungcolile nemilenze. Ungcolile akagqokile ugqoke isingezansi kuphela ibhruku elifishane akafaka ngisho inapken. Uyabona ukushuthi umntana onganakelelekanga. Ngibona lo mntwana ugcwele inyembezi ukhalile zaze zoma zawomela emzimbeni. So into engixakayo baba inyembezi zakhe kulelo phupho wayekhale uyabona le miqomo ye dustbin eminyama lena emidala ayile yamanje. Le ivalo le. Yebo. Yes. Kula dustbin uyabona le dustbin iraba ngisho iqinile. Kodwa inyembezi zalo yamntwana baba zaqindezela i-dustbin ngoba ngathi zakhumfula zaze zachithekela phansi. Engathi kuvela lo mntana momdala uthi mawuzohamba ushiya umnqobi emncane kangaka nami wangishiya nayo uyamshiya kanti wena njengomama uyokuyikhulisela nini ingane zakho awukwazi ukushiya umntana emncane kangaka ngayekiswa leyo nto baba azangize ngiyi. So okungayi kwami ngasebenza kanzima manje ngiphila ngayo lento idlozi livalile lifuna ukuthi angiyolanda lesi sikhwama. Ngelinanga nje ngacikeka ngaqoqa yonke into ngaqoqa ngathifaka phakathi kwekhonze ekhaya ngithi ngiyoshisa ngathenga paraffin ngabeka la ngithi ngiyashisa lezo zinto. Kwafika nje omunye womakhosi sasithwasa nabo wafika bekajole ukuthi mayengena endlini nami aye lapha enemsamo afika ayenze lento ukuthokozisa athi ubingelela abantu abadala. Wabingela amakhosi ninjani yazi nje abantu abadala bangithumile bathi khona into ofuna ukuyenza wena yini uyabona wathi hayi uthi makangena baba wangena wathi hayi makhosi uphumsa ipindumba nathi yena paraffin ngiyashisa lezi zinto ngikhathele wathi hayi makhosi akushisa ngizosithatha lezi zinto ngiyokubekela zona wahamba esinto impela wathi ngizosithatha lezi zinto ngiyokubekela zona ukuze mhla ushintsha ingqondo ukwazi ukuthi ubuye uyabona lento le. So inkosi yangisiza kodwa baba ngasindiswa ngisindiswa nje angilahlanga ngokuphelele. Yebo. Uyabona angivalanga lama altar lo ngikhala ngawo ngithi kubalekile ukuvala ama altar. Ngabuyela enkosini ngasebenza futhi. I worked as a prophet of God. uNkulunkulu wangisebenzisa I got deliverance uNkulunkulu wangisebenzisa kakhulu. Kakhulu baba ngifuna uqamamanga kakhulu. Bakhona abantu abawubona umsebenzi kaNkulunkulu kakhulu eFosloras. Wangisebenzisa uNkulunkulu ngaba nabantwana babukhawula wasindiswa sasebenza nje eShumayela. But ke yabona indaba yokungavala ama altar ibalekile baba. Siyakhuleka abantwana basindisiwe ngathi mangikhulelwa umntana wami wokugcina kanti ngikhulela amawele. Yes mangikhulelwa amawele kanjalo ngathi baba kusho ukuthi ngaqala ngaba nama complications nje ngangihamba isibhedlela kubonakala amawele akhona mawukhulele bakhiphe clinic uye esibhedlela abantwana bayakhula bakhula kahle until I was around I would say 7 months. When I was around 8 months, yes. Kwaqala udokotela wami mayesethi uyacheck umntwana lo munye akasamboni. Akusa understand ukuthi kwenzakaleni ngomntwana. Yabona? Nini umntwana bayambona nini umntwana bambona. Kwaba into enjalo baba kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngibelethe. Mangiyobeletha baba ngangifaka imishini e2 abomama bayazi kunale mshayini angazi bayibizani yokumamela heartbeat. So mina ngangifaka e2 ngoba kwakwamawele. Futhi ingashayi ngokufana ukuze ukuthi inhliziyo abantu babili inhliziyo azishani ngokufana. Yes. Kwaze kwafika ukuthi ngiyobeletha ngathi mase ngihambile ngiyobeletha baba
ngahlinzwa kahle mangihlinzwa kwathiwa ingane iyodwa enye ingane yephi asazi nje ayitholakala azange itholakale azange ngibe nethuna layo yazalwa ingane yakhula yahlupha ingane introduce emsamizo okuhlupha ikakhulu mangabe leyo ngane iwele ngoba it is believed ukuthi leli wele la kubo liyayivakashela ikhala ibusuku ingane yenza zonke izinto konke lokho ukucorrecta lokho baba ngokwenkolo umntwana mawuqala ehamba uNkulunkulu yamthatha umntwana because that child is an innocent soul. Yes. But what the devil will do the devil will bring an image of a demon ezovela as an image yalowo mntwana. Yes, ahluphe lo kuthi uwele lakhe lamhlupha. So waba umntwana osogolisa kakhulu baba, waba umntwana osogolisa kakhulu. Kwathi ke siyakholwa njalo. Yebo. Angazi ukuthi umnyango ke sasuvule phi ke lapho. Ukuze kukwazi ukuthi umntana ethwala imali ngendlela walimala ngayo. Kwathi ke ngokunye ke baba umntana lo naye sekhulile. I think he was la around 3 years. Okay. Umntana nje waqala wagula. Yabona umntana makaqala agula baba wayegula ngalendlela yokuthi remember sengilahlekele elinye twin angilazi liphelele pha kunathuna lalo se umntwana ugula ngalendlela yokuthi ubuyele emuntwaneni sengiyamphatha njengengane sengiyamsikela ikhanda njengengane wagula umntana 2 months baba kuphela but ukugula kwakhe kwaku strange wayengaguli emzimbeni kodwa wayephalaza and ekuphalazeni kwakhe ungcono baba umntwana othi mangabe ephalaza mawumupha ukudla adle and ungcono umntwana othi mayephalaza uma udla ke mhlambe ukuthi inhliziyo yakhe ikuthanda ukudla angakhaleli lo yana mothatha iplate uthatha ispoon mawukha uthi wayebuka mawufaka emlomeni akhamise naye mawugunya gunye naye 2 months wonke umntana mengadli kodwa mawuthatha ukudla uqala ukubeka ispoon la avela ahlanze aze apaqakisiso ingekho athi mama ngilambile mawuqala uthi yamfunza umntwana ahlanze ukhaphethwa mawusuma balabala uyazibuza ukuthi yini marine spirits baba wayegulisa imoya yamadlozi kwathi mangimthatha lo umntwana simise kodokotela aphuze treatment lutho umntwana ngabe right the other night sathi simthatha samise eclinic ubaba wakhe buye emsebenzini engakashintshi nokushintsha samfasa kungena emotweni sahamba sathi sifika wathi udokotela thathanda umntwana nimse esibhedlela wathi mama baba umntwana akeze ukuhamba nani angeze ukuhamba nobaba ngizonibizela iambulance ubaba uzonilandela this is an emergency ephela umntwana ephela wangithatha udokotela wasibizela iambulance sahamba ekuhambeni kwethu baba masifika esibhedlela sahlala ubusuku bonke sabuya ekseni ngo6 angisho khumula ukuthi umntwana ngangimsikela kanje ebonde ephelile engasajabulisa umntwana wayegijima lapha phazamisa abantu ephile saka abantu abodokotela bathi wena lokulayo yathi ayangikule mina eyikhulumela nje ephile saka engena lutho banginikeza ama drip engafuni ngisho ukufaka i drip athi angifuni lento le mina serious bayakwazi ukukhuluma banginikeza ama sachets ama drip ubaba Khawula wasilanda ekseni sabuyela endlini ngithe ungena egate umntana waphenduka wayile yanto futhi bafika bazalwane bafika ubishop bafika abafundisi simkhulekela umntwana ama altari esawavula abazali bethu basintroduce ku ama altari wakamkwena nawakakhawula yiwo wayeqindezela labantwana but in true sense akuwona amadlozi ama spirits those demons who pretend to be our ancestors ayeqindezela lo mntwana. Yebo, I remember baba kwakunzima kanganga ukuthi ngelilanga kwathi kuLosihlanu sine TV ekamereni but nje savele sasuka nobaba Khawula abantwana sebelele samshiya ngoba sasingasalali kahle samshiya salele embedeni sayohlala esitting room sabuka iTV. Sisahleli yazi baba ngoba ngathi khona into esitshelayo sasukuma masinya sobabili wagijima baba Khawula mathi uyafika uthola umntana is gasping in his own vomit. His eyes are rolling backwards. He's literally dying. Wamthatha umntwana wamshaya umhlani efa nje umntwana samkhulekela umntwana waphaphama. Sunday yakhona asikwazanga kuye enkonzweni bafika ubishop la ngangikhonza khona enkonzweni yabazalwana nakhona wafika ubishop wafika nomfundisi uButhelezi bafika nabafika bakhulekela abantwana masithi uKhawula ngambona ephuma ekamereni ephethe umntwana efa wahamba wayebashiya lapha wangena emotweni esengishiya nami ngavele ngamlandela sangena emotweni sashiya labo abazalwana labo baba sahamba uya driver nje nomntwana angimazi ukuthi uyapi. Uyabona kanti emsebenzini babemtshelile ukuthi khona ubaba lapha yana khona indawo ukuthiwa kusetheatre. Sathi sifika baba ngangafuni ngisho ukuphuma emotweni nomntana ofayo. Sathi sifika lo baba wafika wathi kimi wazongilanda emotweni wathi umyeni wakho ungitshelile mntanami ukuthi usindisiwe kodwa ako uyenzela umntanakho.
uyahamba lo mntwana ngathi ngingena baba ngale inhliziyo ebhlungu wathi lo baba lo mntana lo uzofa ngenze nifike naye ekhaya wathi ayikho into efunekayo kufuneka nje wena uthi uyavuma lo mntana ukhwela abantu abadala wena uyisangoma angeke uze ukubalekela nayi lento ebungoma futhi nginamathele uyakubona lokho so into yayenzeka baba ngagcina ngivuma wathi mawufika ekhaya uthi uyavuma wanginikeza impepho ushisa impepho lapho ke nje vele nokhawula wayengasazwile because wayenalento ukuthi umntana wakhe uyahamba already ulahlekela umntana oqala umntana esibili remember ngithe kule episode ukuthi nalowo oqala umntana mawacishe kwashona uyabona so uyabuka ukuthi uselahlekela abantwana ene yena ku history yakhe vele bekeke walahlekelwa abantwana uyabona iyaziphinda lento lena ngenxa yokungavali iminyango thizeni so sathi lo baba sinikeza impepho masifika ukhawula washisa lempepho ngiyaguqa nje angifuni baba ngicela ukutshela baba ngathi mangiqeda ukusho ukuthi okay ngiyavuma ngizothatha lo msebenzi wamadlozi introduce nabantwana bonke laba abakhona manje sesibanikela again kuma altar ekseni baba ngavusa umntwana mama ngilambile esephila ngathi mina okay boy ithi ngivuke ngavuka sambe soqopha athi mina ngitupile mina uyabona okay thi ngiyokuvulela iTV ke ubuka papa ngikwenzela ioats wathi mina ngivulile iTV egijima nje baba egijima ngathi akanalutho futhi le moya yafika yamqindeza lathi lo sizomthatha uyakubona lokho angisho ukuthi uJesu Christ uyahluleka uJesu Christ akahluleki baba he is not a failure but again remember it was God who said to Gideon akahamba yodiliza ama-altar God could have destroyed those altars himself but God did not build those altars ama-altari akhwe abokhokho bethu mele adilizwe yithina le mikhuba mele idilizwe yithina yabona so into enjalo baba so ngizama ukuthi uma ukhonza uNkulunkulu ungazazi ukuthi umephi ekubeni uke wakhonza amadlozi hamba wavala lama-altar kakhulu kubalekile baba waphila kumntwana kanjalo yabona so sengivumile manje and ekuvumeni kwami baba uSathane is so demanding remember enkonzweni my prophet ngihlala lapha phambili nabafundisi ngiyashumayela umyeni wami uyafundisa izwi sonile sekwamanye ama-altar manje sengizoya kanjani enkonzweni angisakhoni manje ukuya enkonzweni futhi le moya yangishesha uyashesha uSathane baba yabona thina siyadlala abazalwane enkonzweni abazalwane sifuna ukuncenga ukukhonza inkosi abazalwane sifuna ukuncenga ukuphila ubungcwele abazalwane sifuna ukuncenga ukukhonza sifuna ukukhonza uNkulunkulu ngendlela esifuna ngayo nangendlela esithanda ngayo uSathane akakuncenga uSathane akakuncenga yabona baba ngathi mangiqeda ukuvuma nje kwaqala kwafuneka ubuhlalo ufuna manje into ezobonisa ezokuhlaza kulabantu nakulo uNkulunkulu wakho ukuthi usufaka into yakhe nganqaba ukufaka ngangiphathwa yizandla baba ngalendlela zingadumbile zingenalutho la ngangikhala ukhawula wathi mayibuye emsebenzini everyday mele angithobe wayengalala umntana omuntu zingabhlungu hey baba angiyazi le pende yana zingabhlungu izandla until ngaze ngavuma ngathi okay bengibonisile nokuthi ufaka ubuhlalo nomntana ngabuthenga ubuhlalo ngabufaka zaphola izandla sengifakile ubuhlalo kusehlobo kuyashisa ngiyavala manje uvala ngiqoka amajezi manje ngivala ubuhlalo ngibamba kanje phela ngiyaziwa phela ngiyashumayela yonke indawo mase ngivela ngivela ubuhlalo that's why ngithi I slept a prophet and woke up esangoma because ngayizolo kwakhona lokho kwayizolo kwaloko ngumprofeti uNkulunkulu engisebenzisa namhlanje sengifaka ubuhlalo angikwazi manje ngifuna ukuya emamoli ehlobo baba ngangifaka amasokisi angaka ngivala ubuhlalo ngoba noma ufaka amancane kuyabonakala uyakubona lento le so now baba ene aqalanga lapho uSathane mayesethi uyavala kwaqala umntanami wayevela isilonda esincane baba esincane uyabona ukuthi mawunya mosquito into encane nje wayevela isilonda esincane umfana wami kodwa lesasilonda samenza wahamba ngama crashes umntanami lo omdala yena loyo maye esikolweni wayehamba ngama crashes babuza ulimelephi mawuthi uvula ithanga libovu sincane baba ngathi le ntambo yewulu le sofa sincane ngalendlela things as life is more spiritual than physical umntanami lo omunye wesithathu maye ngene egedini lesikole wayevela phenduka ikhehla ahambe njengomkhulu ufika esikoleni umntana akaboni lutho
uthisha mayela mbuzo umbuzo umntana wayehlakaniphile umntana uyafela term 1 term 2 term 3 sengibuyele emuva ukuthi before ngivuma ledlozi uyafela umntana term 1 term 2 term 3 uthisha ku term 3 asibiza athi umntaneni ngimfakela isitini abantwana bazophinda because we've been going forth back and forth ngecase umntwana ngimthethisa ngimshaya umntwana ngibona ukuthi nalento engimshayelana ngempela uvele uyisidomu nje kuphenduka into engayazi ngicela ukutshela baba ukuthi nganele ngavo okay akuphelelanga lapho ukhawula waphelela umsebenzi and before ukhawula ephelela umsebenzi ayinyuka ukuthi uzophelela umsebenzi bangitshela bathi uma ungavumi nalomuntu wakho uzophelela umsebenzi waphela sahlala endlini uphelela umsebenzi there's no source of income kwavaleka nje baba konke ngicela ukutshela kodwa ukuthi kwathi mangiqeda ukuvuma ngithi ngiyavuma umntana wami lo ngithi wayefela all the terms waphaphama wahlaphuka waba right madoda waphasa ngaleyo term waya kwenye grade yes lo wayevela isilonda waphila waba right and the way bokuyenzeka ngakhona lo ovela isilonda wayegula ngalendlela like mayeseqalela ulama engaluleme ngokuphelele umfana right uyafika uvela khumula uniform umntwana athatha ibhayi yabona amabhayi abantwana lawo kurola abantwana sabancane ibhayi lomntana wami alibophe esinqeni ahlale phansi asuse tafule lapha esitini room ahlale phansi athi mama ngihalela isnefu ngicela ungithengele isnefu akakaza bhema isnefu umntwana so kwakwenzeka lemimoya yaseyikhwele uthi okay uma ungavumisi wehlela lapha phezulu kwabantwana bakho ngelanga waheyiza umntwana wagida imihlola nje yayenzeka ngisasho namanje ngithi uJesu uyindlela neqiniso nokuphila baba yebo akekho oza kuNkulunkulu ngaphandle kwakhe I'm not embracing imimoya le but ngizama ukubonisa abantu ukuthi kujourney engidlule kuyo uma uNkulunkulu akwazi ukungikhulula ngiyenza umntana wakhe ngikuphelela nawe ekhaya ngakukhulula yebo nawe ekhaya ngakukhulula yakubona lokho so uNkulunkulu he is a very merciful God he came for me yebo he came for me again uyabona so before that baba ngavuma ngahlupheka kakhulu kangangokuthi wawuthi mawuthi ngihleli nje uzobona sengithe ngibhekile ngithe uthi sandla usehlise there's no motion there is nothing I can't speak I can't yayi ngihlupha ngale moya ngalendlela ukuthi ngaze ngagcina ngahamba ngayothwasa sure uyakubona so ngathi mase ngithwasile ke baba ngabuya ngabona ukuthi kushuthi akukho ukujikela kuphi isabelo sami lesi I had to start to normalize ukuthi okay ngiyisangoma ngabuye ngaqala phansi ngasebenza introducing my children kuzo zonke lezi zinto lezi umyeni nawe uyangisupport because abayeni bethu baba bathole kanzima basupporta baze basupporte nasezintweni ekuukuthi zasihlukanisa noNkulunkulu ngenxa ukuthi besithanda befuna ukubona siphila ngoba ngikulile phambi kwakhe abantwana bakhe bagula phambi kwakhe ebona washonela abantwana ebona so bakhula nje abantwana bami nawo abasakhulela ensindisweni kwagcwala iFoslora sonke ukuthi awu nimbonile niyazi umprofeti lo yani ubani prophet ukhawula ayisayisangoma uyayibona that was a journey abanye basho ukuthi hayi vele wayeprofeta ngomoya obungoma kusho ukuthi sasimangele profeta kangaka ngomoya obungoma abazalwana abaningi ke bahlehla ke baba ngifuna uqamba manga babona ukuthi ayikho lento yensindisi yes and iloko engifuna ukukusho baba ukuthi ezabantwana baNkulunkulu silahlana into yenkosi ifana nerelay awukwazi ukuya phambili ushiya stick emuva mele uze ngizokunikeza sona so uma ngiwe endleleni ngiphakamise musu kungishiya because ngiyawadinga lamandla akho ngaleso sikhathi ngisuke ngifana nomuntu othunjiwe niqinisile asingayekelelana amen uma ubona ukuthi ngiyakuhlula musu kuyeke ukungikhulekela yebo kubalekile baba kakhulu uyabona so I found out later when Jesus Christ came for me for the second time njoba ngithi ngambona emafini after ukumbona emafini again ke baba wafika endume sengiyasebenza ke manje ke hayi sengukhokhovula ke futhi sengivumile konje sothaso kwesibili manje yes okay la yila ke sengithola lemikhovu ngithola nazo zonke izinto yes yebo yes so now yila uJesu Kristu baba wafika kimi endumbeni yami yebo wafika baba kulokho azange ngimbone ngamuzwa nobody told me ukuthi it was Jesus Christ I knew it into yaqala yayenzeka baba kwaqala kwaba ukuthi la emsamo angisa like ngathi kunomuntu ovele wakhipha uthando mangiqala ngithi ngiyendumbeni mangithi phahla angikhona kuvumi akuvumi kunento engibambile engachazeki angithanda ukuyendumbeni
Yebo. Ngize ngithi mina ngoba bengisekhaya ngasebenza kusho ukuthi bangigadle ekhaya nami noma njengoba bengishiye le ndumba ngahamba labathakathi balana sebevele bangigadla angisazi ukuthi yini because bengazi ukuthi angishayeki noma ikanjani yabona kanti sokufika inkosi yamakhosi yavala mina ngazi uyabona so uma kufona umuntu oyiclient athi uyeza ngangivele ngiceke ngithi angikho sengiyinto ehlele nje ngasengenisa imali ngisasebenza ngisayenza lutho yabona so ubuhlalo buyaqhashuka buyanqamuka Buyinqamukela bo. Mangithi ngifirst uke emsamo mangiqala ngishisa amakhandlela ngithi ngiyaphahla kuzoba nento ezowishayela amakhandlela acishe kuwe konke. Ngize ngisukume. I can't connect nale mimoya. Yes. Until leyo 3 days uJesu Kristu wafika ngayo wafika kulo sithathu wafika kulo sine wafika kumgqibela kafika ngolosihlanu. And mayefika yes. Ithe mayefika baba. That's how ngoba ubuzile ukuthi ngizochaza ukuthi ngakhululeka kanjani. Yebo. Ubumnyama nokukhanya kuhlangana. Jesus Christ is the light. Amen. Makufika uJesu Kristu noma kungathiwa isiphi isimo siyamlalela baba. Amen. Wathi mayefika baba inhlobo remember said nganginamabutho nginamanye amadlozi engangihamba nawo. Uyabona mangithi baba. Uyabona ngiyacweza. In a twinkle of an eye all the ancestral spirits that were upon me they were all gone. Ngokufika nje ipresence yakhe ngingambona ngakusho bona bambona ngasala ngilula azangi kwanyamalala kwasani gone up to this day up to this day baba Amen. azangiphinde ngibhodla azangiphinde ngizamule azangiphinde ngibe nani Jesus Christ delivered me mina kwami kwasala ukuthi angishise indumba ngishisa umsamo wonke yebo. So now I am covered, I am protected by the blood of Jesus Christ. Yes. Wafika wangikhulula, wafika wangitshela ukuthi yima wavala lapha wathi futhi I have come for you again. Angazini engayenza kangaka inkosini. Lolu thando lo. Khona umhlabelela athi ngiyobonga ngani. Baba I'm not special but I do not know ukuthi kungani inkosi ngilandelele kangaka. Yeah. Izifikele mathupha izolanda isone sewumina. Yeah. uJesu Kristu ayikho indawo ayisabayo njobe engene esokweni wangena endumbeni esangoma abantu benginyanya abazalwana akanginyanyanga wayeka le 99 yezimvu wazolanda le 1 owumini namandla lo ishoyo waziyeka zonke wathi nalo wami ngamfela ngifuna ukuthi nawe hlele sonweni noma ngabe uyabulala noma ngabe udayisa ngomzimba noma ngabe usophuze nolutshwala olubulalayo noma useyidakamizwe nawo sayifuni nawe inkosi yakufela. Amen. Nawe uyakubona mtshele lapho ukhona mtshele noma ungakwazi ukuthandaza uthi inkosi uJesu come for me. Yebo. Uyezwa ayikho into emvimbayo. Wangifikela ngingamcelanga. Ngangithi mangitshela abantwana bami ngithi mina ngiyofa ngiyisangoma ngithi nganza mangifa ayikho into engangithanda entweni zami zonke baba ngangithanda ishoba lami. Indlela lelimixwe ngayo ngoba ngabonisa ukuthi ngalenza mina ukuthi angilenza kanjani. Ngangibathe ukuthi mangifa ngicela nifake ishoba lami la. Nilibekela. Yeah. But uJesu Kristu akakubukanga konke lokho. Wathi ngiyakuthethelela ngoba awazi okwenzayo. Wangenzela igrace I could have died. Wathi manje ngibonisa baba the other day wangipha ivision ngabona ngisendaweni engathi kusemgedeni in the cave something like that but evalekile ngathi indlu I don't know ukuthi ngiya-explain kanjani le ndawo ngaphakathi beyibovu baba engathi yabona umuntu mayikhanyisa umlilo masozophela kube bovu but umlilo omningi angazi ilight ayikhanyisa lapha ilight strange engayazi ngathi mangibona kule ndawo but ngibona ukuthi kule ndawo abangiboni mina ngifikile kuleyo ndawo ngathi mangilapho baba bokune huge dragon enkulu lo dragon lo omkhulu baba umsilo wakhona uthi bese ime kanje ibheke kanje ikhanda la libhekele umsilo ngapha ime kanje mayime kanje kusho ukuthi ingifulathele kanje ngiyayibona la kule dragon kunebhola baba elimhlophe lingaka olumini ivulume lami le dragon awuvalekanga olumini le dragon kunele bhola yes so makunale bhola kanjalo ngizwe ivoice ithi le voice uyambona lo dragon bese ngithi mina kulesa sibonakalisa yebo nkosi ngiyambona lo dragon athi uyalibona leli bhola eliphakathi kwalomlomo dragon ngithi yebo nkosi ngiyalibona ibhola athi lo dragon uSathane athi leli bhola eliphakathi kwalo dragon athi uyabona ukuthi umlomo awuvalekanga ngithi yebo ikhamsile athi leli bhola eliphakathi kwalo mlomo ka dragon uwena impilo yakho
athi all these years usukile kimi ubuphakathi komlomo kaDraco. The dragon could have swallowed you. The devil could have killed you. But ngubambile umlomo kaDraco ukuthi akangakubulali. All these years. In other words, mina ngibhizi ngibaphithizela, ngiyabacaba ngibayenzisa zonke lezi zinto. Inkosi ibambe umlomo kaDraco ukuthi awungangibulali. Ngisesonweni. Hey, yebo. Indlela mina baba usathane engamhlukumeza ngayo. Do you know ukuthi ministering i-deliverance kuma-devil worshippers ukuthi kunzima kanjani? uNkulunkulu indlela wayengiphe ngayo baba, I could recognize i-devil worshipper lihamba lapha libhekele ukuthi ukuthi this is a devil worship. Ngangisebenza ngalabo bantwana labo, uyabona? So now usathane ngamlimaza kakhulu. Bokumele mangifika instantly angibulale. Yes. But uNkulunkulu wawubamba umlomo wakhe ukuthi akangangibulali. Until the Lord came for me. Yes. Yini lenga kwenkosi angisindisele yona. Lo musongaka. Lo musongaka baba. Lo musongaka. So there was this other time ke baba sengisebenza ngihamba ke nalobe ngikhola ukuthi le khehla nalamakhehla la untaba yeze nonyane yamazi nabo khiwakhwani nabo bonke lezi zinto bengihamba nazo. Yes. Ngisekhaya ngase ngibona isibonakaliso ngisayisangoma. Mangibona lesibonakaliso ubufakazi ngathi mangilalela khona ubaba kuthiwa babuxaba. Ngathi mangimamela ubufakazi bakhe lapha ku ST Media ngabona ukuthi inkosi yami lo baba lentandlule kuyo nami ngacishe ngaba phakathi kwayo. He is uSatan is a liar baba. A deceiver. A killer. Yes. A destroyer. Hey. uSathane mayezokudestroy baba angekeze eneyimpondo nento eyithusayo. Abantu balinda uSathane ukuthi eze kanjani. uSathane uza ngezinto ezisimple engeke kubonakala ukuthi uyena. So mangisebungameni ngisesayisangoma liyafika ke leli khehla that I believe ukuthi ikhehla lithi ngizoku-upgrade. Hawu. Bese lithi kimi kune test engizokufaka kuyo. Ngizokuthatha for 3 days. Liyangitshela ukuthi ngizofika kulosithathu. Ngizokulanda. Mangifika ngizokulanda uzofana nomuntu ofile. Ekhaya they should prepare for you. Ngaleso sikhathi leso sivalele lockdown, ngiyakathi kuvala umhlaba for lockdown. Sisekhaya emzini ePortshepstone. Okay, yep. Lithi ke lekhehla mangifika. Nayi into kumele uyenze mangizokulanda. Uzoba njengomuntu ofile. Angeke uvuke. So ubatshele when they prepare bathatha icansi balibeke phansi mase kufika leso simo. Bese bathathe ibhayilengwe balibeke phezulu kwecansi. Bese wena ulale bakulalise phezulu bakukhumulise ungaqoki lutho. Bese bakubophe ngebhayi kushuthi ugqoka ibhayi. Ngigqoka ibhayi kanje. Maqeda bakuvale ngamabhayi. Bese bakuvala njengomuntu oshonile nomzimba nekhanda lonke. Yes. Bakuvale njengesidumbu. Usethi ngizokuthatha bayenze sho ukuthi la ukhona akubi namakhaza ungangenwa amakhaza. Uma kufika u3 days ungavukanga bangakise emoshari bangakise esibhedlela. Because uba bangakisa awuseza ukubuya kuzonakala izinto. Ngiyisho lento ngitshela umyeni wami atshela umamezela wami abatshele nje ekhaya. Uyabona ukuthi nasi isimo kanje kanti bebelihlonipha ke belithanda kakhulu idlozi lami. Okay baba. Hayi kwamba insuku nginganaki kuphela iviki kuthi evikini lesibili man ngikhohlwe nokukhohlwa nokukhohlwa ngizinto ithi. So mina yazi ukuthi umuntu oyisangoma uyathandwa nje abantu. Aphila nabo bathanda lento angazi ukuthi kusuke kuyenzakalani. So umyeni wami angiqaphele yabona avela nje sokuleso sikhathi. Hayi ngithi nje baba ngihlele sofeni. Bangithatha ithi nabantu bazongithatha bazoyenza lezi zinto amabhayi sewakhona namabhayi sewalethu kwa prepare vele. Akufike kumyeni wami ukuthi okay khona umzala wakhe oyisangoma naye. Athi ake sibize uma kabani bana uthi ngimfonele khazi kunjani ngiyaphila. No maka talent manje na kanje amchazela. Athi okay but akunankinga wozongilanda. Bangilandela ukuthi kungcono ngiyoba esigodlweni sakhe. Sisekhaya njalo. Bafike bangithathe ngilento engiyiyona vele endleleni bese ngiyaphaphama-ke. Yabona kanti kusho ukuthi bokungamelanga ngihambe lo bekafuna ukungithathela la hayi kwesinye isibongo la emzini ngihambeke kodwa ila way uSathane my plan into uyayenza. Ngisahleli siyixoxela kuvele ngithi akuthi ngilale kancane ngithi mangilala kusho ukuthi ngivele kuyenzeke lento kumele yenzeke. Mina baba ngicabanga ukuthi ngizobona idlozi lele ngoba ngingangilazi unyoni amanzi ngangimazi
ezumuntu ukuthi unjani ngithi kuzovela yena azongilanda kwavela baba ingonyama nithini ileopard yes izithi ingonyama ingwe yes ingwe so mayivela yingwe baba iqedile but uyabona ukuthi akusiyingwe phelele njengengwe ephila emhlabeni le akusiya semhlabeni inkulu mayivela baba iza ngespeed yabona ishingshani ihamba ngomoya ihamba la usathane yathanda ukuzenza upretender like uNkulunkulu remember I said ngabona uJesu Christ nama-chariots uhamba nebutho lakhe lengwe amabhubesi nezinye izinto other leopards they come with speed so bafike manje sengibona ngathi sisendaweni futhi engathi isiganga nje yes but akuyona indawo yala futhi nakhona zibrike lapho mazibrika lawa ayenza iGuard of Honor ize lengwe baba mayiza iza kumina and before khona into engiyijampile wathi maye ngipha lama instructions wathi mangikulanda wathi ngizokuthatha ngiyokufundisa omunye umsebenzi ongeke uzufundiswe inyanga oyofundiswa yimi uqobo lwami little did I know ukuthi maye ngithatha baba ngazi ngoba sengisindiswe ukuthi kahlahle I was going to the marine kingdom I was going to be trained by the devil himself abantu abathi bathwasa emanzini baba labafika le bathola into abangayazi bafika batrain uSathane ngempela but they are not allowed to speak that's why bathi mawubuya musukhuluma ukuthi uboneni it's between you and nale mimoya you can't tell what you saw because if you tell you will die so listen usethi kimi you are gonna uthi I'm gonna train you and among trainer you are gonna be able to be endaweni ezo3 at the same time now ubani umuntu okwazi ukuthi abe kuzo zonke indawo ngaphandle kaNkulunkulu uNkulunkulu so now the enemy ubengithathisa indawo kaJesu Kristu kahle kahle unknowingly so bengizothi ngithi mina ngila eGauteng omunye athi ayiboma mkhawula ngimbonile mina eThekwini omunye athi mina ngimbone eCape Town noma eBloemfontein something that is so supernatural something that is so supernatural uyayibona lento le that is so demonic kakhulu uyayibona lento le so now this is what happened to confirm ukuthi lento engangiyibonisa vele yayinganjalo no squeezer wami waphupha vele something similar to that ngilapha abantu supernaturally ngendlela engachazeki and when I was coming back baba lathi lela demon lathi kimi umuntu ophukile uzokwazi kumlapha uzokwazi ukuthi uhlanganise ithambo lomuntu angayanga kadokotela uyayibona lento le so uSathane umkhohlisi baba because uma ufika embusweni obumnyama uSathane yakuscan ubezobona ukuthi lo sazomdeceive I was not gonna come back I was gonna die I was not gonna come back so this is what happened imayifika lento ishingshani umuntu wherever la akhona lo mina uyathuka ukuthi hayibo this is not what I expected so ngifuna ukuvuka so these things they are under control now I can't wake up I'm as good as dead because I'm in another world kusela umzimba wami ngithi ngiyaphakama umzimba unyakaza uthula uthethu yazi mawazi inkosi yamakhosi kuyasiza baba lento yathi mayifika kimi yathi xa yasondeza ubuso bayo yathi yangisimela yangikhwela kanje imili umzimba ngiyabona yenza lento umzimba umoya wami uyabona kuyenzeka lento emzimbeni wami so yathi mayengisimela ngathi akusumuntu lento mina ngazi ukuthi kuzofika unyoni yamanzi kwaba nento ethi uye kanjani manje eyingwe uyayibona kwathi makunjalo ngifuna ukuvuka baba angikhona iyathukuthela amehlo ayo kwangathi ibhotlela eligreen elihlangene nebrown angazi into engayichaza ngithini iyathukuthela lento le uyayibona so mayithukuthela I call the name of Jesus ngathi nje Jesus ngathi mangisho njalo baba kwaba nento eyishaya yathi masinya yajumpa baba yaplake kodongeni kanje inkulu lento lana kodwa yaphuma ewindini elincane kunalesibuko yathi mayiqeda uphuma yajika yangibuka yathukuthela yahamba ngaphaphama semangiphaphama ngamemeza uSqueezer wami lo ukhazini ngathi ngicela ukuhamba mina wathi hayibo makasente sokwenza ngathi angiyeke into engiyibonile ngathi ngiyasaba so ngiyambonga uNkulunkulu wangisave baba I could have died that day impela I could have died that day so going back la uJesu Kristu efika esezongikhulula yes so uJesu Kristu maye sengikhulula ke baba ngakhululeka futhi ngakhululeka baba azangiphinde ngibhodle up to this day azangiphinde ngizamule because ngakancane ngangibhodla ngangizamula ngangithini
ngangibhema nesinefi Ish. wangikhulula uJesu Kristu ngisibheme Nakuleso isinefi iminyaka ngifuna ukuseka nganginesinasi mangikhuluma ngangikhuluma singivalile isinefi baba ebusuku mangiphefumula ngangiphefumula ngomlomo singivalile isinefi nesinefi sakhona ngize ngisibheme ngaphupha ngisiphiwa indlela engangisinyanya ngaso isinefi ngaphupha isalukazi sangipha nje isinefi sathi bhema la mangizobhula ngibhulela umuntu kwakumele ngibheme isinefi ukuze kuvuleke izinto ngibona so indaba yami sekuthena uJesu Kristu wangikhulula baba so usathane mayesebona ukuthi ngikhululekile manje angaqali nemikhuleko kusesekusha kule lelo viki lelo washeshisa fast umntanami lo oqala ngithi waqala wagula umntwana baba wagula lo wamntwana ngalendlela yokuthi waye frustrate I remember the other time ubaba Khawula semsebenzini nga-Uber ngamisa eclinic odokotela bavalile ngathi mangifika eclinic usister ngamthola wathi nomntana lo uyafa lo ebulawa izinyo nje baba izinyo elalimvala umoya elinjani elalimvala umoya wathi lo sister lo maye ekhuluma wathi ayikho into esizoyisiza ngomntwana baba mama okholelwapi ngathi mina ngisindisiwe because ngayenza ilona business prayer ngathi mina ngisindisiwe kodwa bengiyisangoma wathi if wena uyisangoma hamba uyophathela umntwana otherwise uzofa angimazi nalo sister lo ungibizile umntana bese ngile sekhulile umntana ngaleso sikhathi leso bese kwazi ukuthi angazele eclinic but ngenxa ukuthi uyagula bekase above age wathi uma lo mntana awumphahleli uzohamba yabona ukuthi usathana nawo ama chance okukhuluma wathi biza lento okholeka mangabe uyathandaza thandaza uNkulunkulu wakho ayikho into esokusiza ngizomupha amaphilisi amapain wamjova wamupha amaphilisi amapain ngathi ngifike ekhaya baba umntana wayerola erola phansi engasazazi noma umfana noma uthini esekhohlweni ukuthi konje khona bodadewabo umthambo lo wala baba kwakumele ubeke isandla mawudedela wayehamba uvaleke umoya kumele ubeke isandla la mawuthi yameka athi mama ungangiyeki ngiyafa mama ungangiyeki uyafa ngathi kwafika ukuthi ngafonela umfundisi uButhelezi wamkhulekela umntwana wamkhulekela yathi into angiyindawo wagula umntana erola baba emnyama igqunqi emnyama thu kwafika into ethi landi iBhayibheli ngalandi iBhayibheli ngamfundela uJohn 3:16 ngamconfessisa abantwana bama remember khona omunye lo lama yena wathi mama umfowethu sengazafe Nkosi yami awuye emsamo uyomphahla ngathi mntana noma ngithi ngiyafuna ke emsamo angikhoni bengingakawushisa khona into engivimbila angikhoni ukuye emsamo khona kanti ngibanjwe inkosi yamakhosi ngathi angikwazi mina ukuye emsamo yabona wathi ke manje angazafi wathi lo mdala kunokuthi wathi mama ngabe yidlozi elingenza kanje ngicela ungiphele uJesu wakho ngife ngifele enkosini once ngoba ngiyazibona ukuthi ngiyahamba ngamenza sinner's prayer John 3:16 for God loved the world so much God loved the world so much that he gave his only begotten son so that whoever believes in him may not die but have eternal life ngamenza ngathi ishona ukuthi inkosi uJesu washo baba lathi izinyo lingila wacishe wafa umntwana wathi ngila immediately kwaba ne voice ethi kimi hamba oshisa indumba 11 o'clock ebusuku ngabiza omunye umfana wami untokoza ngathi dosi Bryce stand iyasinda ke Bryce stand kwami umfana wami mfisha wayidonsa wayihudula abantwana bami labanye bamantombazana bayathandaza ngegama ngoba abantwana ngabafundisa vele umkhuleko from yisangoma bayathandaza abantwana bayathandaza baba siyakhuleka nami ngiyakhuleka ngamshiya lapho ngathi mangisisandla ngimshiya ukuthi mama ungangishiyi ngiyahamba ngicela ukuthi ngihambe ukhona ngathi mntana ma uyindawo ngathi ngegama lika Jesu ngiyabuya uyindawo umfowabo wabeka isandla la ngahamba ngathi sindumba baba ngafika ngayithula yonke ngashisa ngisho ispeleti ayikho into ngashisa ngisho izinto ezingahli ezingashiswa baba ngayishisa zonke ngashisa mithi ngashisa yonke into isigodlo sonke ngashisa sonke ngathi angifuni ngisho kusala ispoon kwabhodeka ngilisebenzisa kwasani ngashisa yonke into ngicela ukutshela ukuthi umntwana usekamereni lakhe lingaphandle mina ngishisela ngase-front ngase-kitchen akatshelwanga umuntu kwathi maqeda ukusho item yokugcina baba those spirits zamiyeka wathi hambani notshela uma ngiphilile akabuye sibonge inkosi up to this day abantwana bami basindiswe bonke and angikhuluma insindiso lo yokudlala baba mina kwami sakha ialtar abazalwane abangangizwa sine ialtar ukuba nesikhathi noNkulunkulu mina kwami ngo7 o'clock kuyakhonza noma umuntu ehambile uyazi ukuthi ngo7 o'clock every day mela besekhaya sikhonza inkosi amen ngoba uNkulunkulu wathi sivala iminyango abantwana bami omunye nomunye unesikhathi sakhe sokukhuleka osukwini omunye uyazi ukuthi after 5 isikhathi sakhe sokukhuleka omunye uyazi ukuthi 6 wonke umuntu unesikhathi sakhe sokukhuleka ngaphandle kokuthi uyakhuleka ekseni nantambama wonke umuntu I have taught them to have a relationship with God
ngabafundisa ukuthi kuphila impilo engcwele ukuthi bavala umnyango. Yeah. The enemy angimsabi futhi usathana namademon akhe ayikho futhi into angangenza yona. I am fearful and wonderfully made. uJesu Kristu uyakhulula uma ekwaze ukukhulula isoni esingumina. Eish ngempela. Esesihamba nemikhovu nezinyoka. Hayi phela. Uyakhulula uJesu baba. Hayi uyakhulula. Amandla ngaka. Uyakhulula uJesu baba. Abuya kuNkulunkulu. Amen. Powerful testimony. Amen. So ngine message inkosi ayingibizanga mahala baba. Yebo. I am a prophet of God. Amen. Ngithunywe inkosi. Ngithunywe emabandleni. Okay. So ngiyacabanga ukuthi namhlanje it was more like an introduction ukuthula ubufakazi kodwa kuningi uNkulunkulu afuna ukulapha ibandla ngakho. Okay, yes. Remember ngithe mina sizokhuluma about ukuthi uNkulunkulu uyamazi umuntu omnyama. uNkulunkulu uyamthanda umuntu omnyama. Abantu abamnyama eBhayibhelini bakhona. Even the guy Simeon who carried ilona isiphambano sika Jesu was a black person. Even umfazi kaMoses was a black person. Baningi, the Queen of Sheba was a black person. Baningi abantu abamnyama. Bakhona nje eBhayibhelini baba. Amen. Yabona. So next time I'm going to give scriptures zikhona la ngizibhalile ukuthi abantu abazithole kunodaba engifuna ukuthi before sivala baba ngasikhatha sakho singakanani sindlule kulona. Asidlule. Yes. Kulungile. Yabona. Because ngifuna ukuhighlight lento yokuthi inkosi ingiphe imessage baba uNkosi uJesu ukuthi uthi uNkulunkulu ethuma uSamuel. Yes. Ethuma uSaul ukuthi he should go and fight the Amalekites, the Amalekites. Yes. Yes. Uthi kuye go and destroy everything. Yeah. Yes. uSaul yena makabuya uzithathela lokho akuthandayo. Uyafika uthi ubulale kwasani. I don't want to mention because that scripture is very sensitive. Makathi ubulale kwasani uyaname ukuthi nani. Yabona. So makafika lapha yena ku this Amalekites uyithathela lokho akuthandayo. Yabo zinceke inkosi ukuthi yinde ekhalayo egonqozayo lemva kwakho. So abantwana bakaNkulunkulu baba siyamthanda uNkulunkulu siyamfuna ukumkhonza uNkulunkulu. But we have created lo uNkulunkulu wethu ongaka. Lo understanda yonke into. Sifuna uNkulunkulu ukumkhonza nezinto zethu esizithandayo. Angayifuni yena. Remember uNkulunkulu uyingcwele. Yes. He says be ye holy for I am holy. Yebo. But angimazi lo uNkulunkulu esemkhandile omncinyane kangaka lithi izilenkosi when God took uMoses ethi ngifuna abantwana bakaIsrayeli ubalethe kimina entabeni yaseSinai. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wehla. Uthi uNkulunkulu kuMoses bangaweqi lo mngcele bangakhuphukele entabeni. Yebo. Ngoba ngingcwele. Funa bangibone bafe. Yabona. Lithi izilenkosi intaba yaza mazama. That's how great God is. Even the mountain could not carry him. Yep. Lithi izilenkosi baba uMoses nabalapha nentabeni lithi kwakunemibani. Lithi abantwana bakaIsrayeli basaba bathi asizukukhuluma nenkosi sizokhuluma nawe wena usikhulumele nenkosi bathuthumela. Yebo. That's the God that we serve. Ene uthi eqaleni mayeqala uthi kuMoses uqala ubalungise ubahlambulule. Siyahlambuluka masiye enkosini. Yes. So thina sifuna ukufana noSaul baba. Ukuthi uNkulunkulu remember uSaul uNkulunkulu wamdisown. Yes. Sifuna ukuthi uNkulunkulu aka understand ukuthi sifuna ukumkhonza nezinto esizithandayo. Sifuna ukuhamba noma ikanjani endlini yenkosi. Yeah. Sifuna ukugqoka noma ikanjani endlini yenkosi. Uthi uNkulunkulu makangiphi message uthi kimi ibandla lami I'm sorry to use this word but ngizolisebenzisa ngoba yilo inkosi lishilo wathi ibandla lami liyangifebela. Uyabona baba uma ubabshabangu ekhona umamshabangu ekhaya. Yep. Umamshabangu akakwazi ukuthi ahambe aye kamabaso ayothandana nobaba wakamabaso. Ubaba wakamabaso amthengele amafoni amthengele nezimoto amthengele zonke izinto abuye nazo kwaShabangu. Into oqala uzombuza ukuthi ukuthathephi lokho. Yebo.
akumelanga uunderstand wena ukuthi ubabshaba umama Shabangu usahambile uzofika ngo9 ekhaya engave ebuye emsebenzini ebuya kwenye indoda. So thina sifuna ukukhonza uNkulunkulu. Mawufunda yabona this is a guideline. Yebo. Indlela ukuthi umntana kaNkulunkulu phila kanjani ila, but we are in denial. Asiyifuni. Eish. Kakhulu. Sifuna uNkulunkulu understand ukuthi sifuna ukumkhonza ngendlela yethu. Simthathe samenza the most understanding God. Lethi lenkosi ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. Thina sifuna ukumkhonza ngokungamsabi uJehova. Lithi abantwana bakaIsrael bathuthumela, asithuthumeli thina phambi kaNkulunkulu. Senza yonke into oyikuphapha endlini kaNkulunkulu. Sigqoka noma ikanjani. Ngiyazi ngeke bangithande vele abazalwane. Yabona baba, uma ungaya emabandleni. Yebo. Singaqali nje emabandleni. Umntana wesikole maka esikoleni ugqokani? Uniform. Yebo. Iphesa mali emsebenzini ligqokani? Uniform yamaphoyisa. Eyamaphoyisa. Yebo. Unesi mali emsebenzini ugqokani? Bane uniform yamanesi. Yes. Umuntu osontezayo ugqoka umnazaro omude. Yebo. Ukhava umzimba. Lithi lenkosi umzimba yethi ithempeli likaKristu. Yebo. Umuntu osonte pastola bafaka ubone bafake ngisho iphika. Laba laba shayizana baba basuthu. Yes. The Christian church baba, it is the only church la kungaqokwa khona. Leli ke lithi impela likaNkulunkulu ke. Leli ligqaja ngokho. It is the only church. Angikholwa mina babezulwini ukuthi khona icephe. Angikholwa. Yo. Yebo. Even ingelosi mina engeke ngabona ingelosi angaze ngiyibona ingelosi efika igqoka isicephe kumina. Yebo. uKristu babuphila kithi. Yes. Lithi iBhayibheli ungcwele, siphethe ubungcwele. Abantwana bakaIsrayeli bebanomphangolo. Yebo. kaNkulunkulu. Thina umphangolo kaNkulunkulu uKristu ukuthina. Ngithi yebo. Why lo wethu uKristu simfaka noma ikuphi? Why lo wethu uKristu simdlisa noma yini? Liphi kanti ivangeli lakudala? Elalithi endlini kaNkulunkulu kuyaqonda umuntu omusha abe umuntu omusha, umama abe umama. Amen. Sifuna ukukhonza uNkulunkulu mawuphakamisa ikhwapha kuvela uboya ngoba ugqokile. Yo, qinisile. Siyamfebela uNkulunkulu. Iqiniso lelo likhulumayo vele. Izinto kufanele ikhulume. Sifuna ku-understand ukuthi mawubuya ukuyojiva. Abazalwane bamanje sikufuna konke. Lithi lenkosi sikukhanya kwezwe baba. Yeah. I-light uyayikhanyisa uyibeke la izokhanyisela abantu. So abantu aba-understand ukuthi thina siukhanya kwezwe. Once you accept Jesus Christ as the Lord and Savior, you are accepting the light lives in you. Yebo. Le light mayiphila kuwe wena ezumntana kaNkulunkulu ongaphili kahle izoku-attractela izinto ezizokulimaza. Uyongena uyophuza isavana etavern. Nale light ifika ikhanyise lapha amadimoni wonke ayibona. Bese le light isayifana ne light ekhungetha abo mosquito abazokuluma. Yebo. Number 2 baba, abazalwana abafuni ukukhuleka. Hey. Yebo, qinisile futhi. Into esiza abantwana bakaNkulunkulu ukuphila ubungcwele it's indulging yourself in prayer and reading the word. Amen. Abantu abazalwana abakhuleki baba. Amen. Christians don't pray. Abakufuni ukuthandaza. Sibhizi baba, sinesikhathi sonke. Number 3 into esichatha noNkulunkulu iphone. Oh, yes. Iphone ebantwaneni bakaNkulunkulu iphenduka isithixo. Ngiyavuma. Ayikho ijive umntana kaNkulunkulu angayijive, angayazi. Yo. Hey, khuluma enye indaba la. Ayikho. Yebo. Ayikho trend engenayo umzalana angayenzi. Sazi nama trend uqinisile. Ayikho. Akukho wrong ukuba nephone baba. Where are you recharging? Angisho nale phone mayiphelele ibattery awukwazi kuyisebenzisa, you need to recharge. Iphone yakho mayiphelele space you need to delete. Yep. So iprayer deletes izinto ezolimaza iphone yakho le ewena. So if you don't recharge, you take a fish out of the water, that fish is gonna die. The only communication that God has between umuntu noNkulunkulu is prayer and the word. Amen. So wena
uma ungafundi izwi likaNkulunkulu ungathandazi, the spirits abo mosquito laba abeze kule light yakho, they are gonna siphon your power. They're gonna like drink amandla akho. Where is your coverage? Lithi izlenkosi, we are of the priesthood baba. Singabantwana basebukhosini. Umntwana sebukhosini akagqoki noma ikanjani. Akahambi noma ikuphi. Angeke ubone umntwana wale bukhosini kwaZulu umthole edanguza yonke yedwa estrateni zaseSoweto. Angeke uthole umntwana kaRamaphosa ehambela noma kanjani la estrateni. Singabantwana bakubuphi ubukhosi abangena yonke indawo abangazihloniphi. Asibambeki. We don't respect the kingship. Inkosi asihloniphi. Uma umntwana sebukhosini bathi mayenza ihlazo usehlaze inkosi. Yebo. Eyethi inkosi enguNkulunkulu enguJesu Kristu sihlaza every day. Bayanxapha bayathukana abazalwane baphendula noma kanjani banamagquba abaqoleli. Inkosi ngithume emabandleni baba sizokhuluma ngelinye ilanga. Hayi kulungile impela. Amen. Akungenwe kuyona ibalekile. Mangabe inkosi ikuthumele leyo message sawungena nje kuyona. Amen. Yebo. What a powerful testimony. Amen. Nezwi lokusikhuza ukuthi sibuye endleleni. Ufakazi bakho buhle. Ngendlela esimangaliso. Mina nje ngibuka nje uNkulunkulu okwazi onamandla ngendlela esimangaliso. Uma ekwazi ukulanda umuntu la ethi wena la ikulande khona. Amen. Uyasithanda uNkulunkulu. Uyasithanda futhi usithanda sonke thina sokwazi ukuthi sifinyelele le message sithole. Yes. Njengoba uzwayishare nje whoever othola this message yazi ukuthi uNkulunkulu ukuthandile ngendlela esimangaliso. Ufuna wazi ukuthi usasewuye la uNkulunkulu bekuyizolo kubantwana bakwaIsrayeli lapha behamba kolwandle olubomvu bawuze bawelela ngale ngaphesheya namhlanje usakwazi ukusinqobela futhi uyasinqobela nje uma ngabe engakabuyi until azazabuye elokho esinqobela. Amen. Siyabonga kakhulu inkosi ayigcine ikubusise ikwandisele. Amen baba. Angazi ke sewuzwile ubufakazi obuhle kangaka utholakala ukuthi awuzange futhi uphinde umamkele uJesu. Amen. Usuzwile nawe uyeza ukuthi hey kahle lento yobungoma into engekho kahle ama tricks nje omubi mhlawumbe ubusalandela lezo indlela. Usuzwile nje konke okunye ukala nawe indlela zakho uyezwa izwe lisherwayo nawe uyabheka indlela zakho but still utholakala uthi ayi cha mina ngakamthatha uJesu. Hey uyoyisola ngale kwethuna ke kuyobe sekukhona lonke ke nje iqiniso yonke into yobisisobala nalama doubt ayobe ngasekho ngoba lapho yobusulandela la obukade usebenzela khona. Unfortunately uma ngaba uzange mamukela uJesu Kristu awuye kuphileni. Uye kufeni. Akusi judgment yethu lisho njalo izwi. Ongenayo uJesu Kristu akanakho ukuphila. Onendodana uJesu Kristu uyena onokuphila. Thatha uJesu isikhathi sasekhona lokho engakusho nje mina mhlawumbe amazwi akho nje okugcina nama contacts ngiyazi na last time uwashiyile. Swaphinde. Amen. Yebo khona oyibona manje ivideo ozowadinga manje. Amen. Yebo. Okokuqala baba engizogqugquzela ukuthi abantu abazobona le video esibili. Yebo. Angayilaleli engakaqali kuleyo yokuqala. Khona ezokwazi ukuconnect. Yes. Okwesibili ngicela ukubapha ama contact bese ngisho amagama wokuvala. Amen. Inamba yami uMamkhawula lo osindisiwe. Inamba yami ithi 063 179 9930. Yes. 063 179 9930. Amen. Amen. So engifuna ukushiya abantu nakho baba ukuthi uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Amen. Mangithi umuntu angikhulumi ngabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe kuphela. Yebo. Yonke into enomphefumulo mawusafaka umoya udonsa ukhipha nokuthi uNkulunkulu akakudalanga ngephutha. Noma ngabe iziphi inkinga that you are going through akukho kumehlulayo uNkulunkulu. Amen. Nawe ongasindiswanga uJesu wakufela uyakuthanda. Amen. Lenkinga yakho owazala nayo lesifo sakho esingalapheki uJesu angasilapha. Yes. uJesu wethu uyakhulula uyaphilisa. Yebo. Lo Jesu akuyena owami ngedwa ewakho nawe. Amen. Uyakuthanda.
Yebo. wena endlula ezimeni ufila like akekho umuntu okuthandayo uJesu Kristu uyakuthanda. Yes. Wena ufila ngathi so uyisoni esokulahlwa you can't even pray, just say Jesus Christ come for me. Uyezwa indlebe yakhe ayivalekanga, Amen. uyamthanda wonke umuntu. Yebo. Okwesibili ukuthi abantu ungalimoshi ithuba, ungathi kusasa ngoba ulazi kusasa likuphathelene. Hey. Uma uNkulunkulu emdala umuntu wabeka izinsuku zokuthi uzohamba nini, Yebo. asikusabisi kodwa sithi rather safe than never than sorry futhi. Uyisole sophaphama sokwenye indawo ukuthi inkosi yami ukuba ngamamkela lo Jesu ngisanethuba, don't postpone. Vele usathana ufuna ukuthi postpone, mamkela uJesu njengenkosi nomsindisi ukuze kubuye lezi zinto zakho usathana wayitshontshe ebuncaneni bakho, Futhi zobuya zonke. zibuye zonke. Lithi izilenkosi akawadla amandla endoda uyakubuyisa okudliwe isikhonyana. Amen. Yes. Yebo. Ngiyabonga baba. Nathi sibonge kakhulu. Amen. Hayi, angifuni ukumosha konke okushilo. Amen baba. Nje siyabonga. Inkosi igcine ikubusise. Iqhubeke futhi lokho ikusebenzisa kanje. Amen. Okwethu nje ukuthi singasasuki. Awukho futhi lapho esobalekela khona. Ngabe sesifuna futhi ukuqedwa womubi. Amen. Khona engicela ukusho baba engikushiyile lana. Yeah. Ngiyacabanga ukuthi ngizobuya maduze ngoba Okay. abazalwane bazosuke mhlambe babe anxious. Ngiyabona ke laba bathi ngifuna kuphuma emoyeni wamadlozi, kodwa laba abasebungomeni ngicela bangithinte. Umuntu othi ngifuna ukuye kubungoma musu ukuthatha uyolahla ngoba leyo moya izokubulala. Udinga ukuthi mawulahla uthola i-deliverance same time. Okay. I-miracle mawulahla ube delivered. I-deliverance ikhona ngempela. Okay. Yabona. Yep. So uma ngingakabuyi ubona ukuthi angibuyi inamba yami ikhona kubaba ngicela ningithinte sisizana. And then next time when I come ngizofundisa ngokuthi siwavala kanjani lawo ma-altar bengishilo naseqaleni ngenxa yesikhathi angisakhona ukuthi ngiwasho. Yebo baba ngoba nawo athe ukunaba ngiba lama altar amaningi kakhulu. Yes. Akhona okumele sidile nawo. Amen. Hayi, umsebenzi osasemningi. Amen baba. Inkosi mayisasigcinile nje konke sizokwenza. Amen. Kulungile, siyabonga, wamukelekile nje. Wazi ukuthi uphinde ubuye wamukelekile. Amen baba. Siyabonga kakhulu. Siphinde sinibonge nonke emakhaya. Inkosi ayinibusise ingcine sinithanda ngendlela esimangaliso. Ngomusa wenkosi yethu Jesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.